Ningkan kriner kepen aber arta kangduk soar lo phan chepachor cheparup apin sodo anaphan pinipen raikom sai khiatum kenep kepangcheng. Kedamtang hithi royaprang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kepang dakpon Assam ahawaralong arta kijum hekpen chepachor cheparup do anaphan cheklo jon pli jon pho angbong nep ingnang si hemkang sambeng etji ningje derapi pinipen Assam along kaprek district ason Karbi Anglong district along sitame arta kijum hekpen penan kedo piso ke en aphai bang pharo isira bang inkoira truck amen keklang angbong pen Karbi Anglong arlo along kaprek police station along pangrum perpen bang phokebra ke thom aphan nep ingnang long lopusi Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia pherangke ame kang niahut ningjepon non amat angjok haspani police station pen bang nerkep bokajan pen bang truck Bokulia pen bang truck, Borlang Pher pen bang kithom, Borpathar pen bang kithom, Chokihola pen inut, Daithor pen bang kithom, Dilai pen bang truck, Dipu pen bang pli, Dokmoka pen bang truck, Dolamara pen inut, Hauraghat pen bang hini, Khotkhoti pen bang pli, Manja pen bang kep. Samilangso inut la pen, non amat Samilangso police station along inut nata nep ingnang ponlong lelang pusi pachini pon. Tangte arju iksinang SP pen pherang kiamaya বহুত বেছি গতিকে এই তথ্য এই ইন্ডেক্সটো লৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ অতি চিন্তনীয় গতিকে তেখেতসকল ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব এই মৰ্টেলিটি ৰেটটো গতিকে এই মৰ্টেলিটি ৰেট বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপায় হ'ল বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হোৱাটো বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু যিবিলাক বাল্য বিবাহ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে সেই বাল্য বিবাহ এটলিষ্ট ৰিচেণ্টলি সম্পন্ন হোৱা বাল্য বিবাহবিলাক আমি সেই যি ইলিগেল এক্টিভিটিজ হৈছে সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি গোচৰ ৰুজু কৰি আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব গতিকে আমি সেই সূত্ৰে আমি গোটেই সমাজৰ ব্যৱস্থাটো ঠিক কৰিবৰ বাবে যাতে ওমেন হেল্থ ঠিকে থাকে যাতে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট যাতে কমি যায় তথা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট যাতে কমি যায় এই গোটেইবিলাক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই কাৰ্য আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু আমি 126টা কেছ ৰুজু কৰাৰ বিপৰীতে 53জন মানুহ ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ সেই 53জন মানুহৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ হাজবেণ্ডো আছে আৰু কিছু মিডলমেন আছে আৰু কাজী আছে এই গোটেইবিলাক সন্নিৱিষ্ট হৈ পেলাই আমি 53জন মানুহ আমি কাৰ্যতা কৰিছোঁ নোৱাৰিম বাঢ়িবনে নাবাঢ়ে এই 126টা আমি যে ৰুজু কৰিছোঁ এইকেইটাৰ ওপৰত আমি আমাৰ একশ্যনখিনি লোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম আৰু 2 নম্বৰতে আপুনি যিটো কথা সুধিছে কোন বছৰৰ পৰা বুলি কৈছে এতিয়া আমি যিবোৰ নতুনকৈ পাইছোঁ বছৰৰ ভিতৰত ধৰক যোৱা বছৰ বিয়া হৈছিল তাইৰ বছৰ 17 বছৰ আছিল এতিয়া 18 বছৰ আমি সেইটো কেছ লৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা 5 বছৰ পুৰণা কেছটো আমি লোৱা নাই কাৰণ 5 বছৰ পুৰণা কেছটো বহুত বেছি পুৰণা হৈ গ'ল এতিয়া অলৰেডি মেচিউৰ্ড হ'ল গতিকে আমি এতিয়া ৰিচেণ্ট কেছবিলাক লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি নিৰ্দেশনা আহে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম Arta kijum hekpen piso ke enatumaphan police kangnangpon
Assam Chief Minister pen patumi ke pang dakpon arta kijum hek pen piso ke enatuma phan nep ingnang ponang jipo atoya tengsi pini Assam angdang pialong ke do police station lapen outpost a police atum do desang sepen pini Assam angdang pialong tin police station angkang arlo ke do an rong so rong bot along arta kijum hek pen piso ke हेमंत बिश्व शर्मा जी जो है आप लोगों को लेके आने के लिए बोले हैं उनको क्या आप बोलेंगे? हम लोग यही बोलेंगे क्या हम Philip inquire pho constituency ke parlo tarapungarat non puta towar misen avela. Nilip lakhain ko rapho ke parlo tarapungarat non puta towar kache lengjia phan misen ave pusi ratatum kaning ri hangju. Sonsi pinpor dam me kedam tang batai hinia phong MEC kilega hut MEC pobitra rong pi vote kerek asai hut amithang ang hopen tarapungarat do anaphan sonsi chechak te kanglo. Nejong si MEC kilega hut ke hailo pulotangte ne towar ke tarapungarat kedam ke bang atowar si selam paprang popusi meeting along chechak te kanglo. Bang sopena jok tarapungarat do anta ningche thesi pahailo. Sita me non ningkan kepta ke chok thupo sita me towar ka selam lelapen towar ke nangki piji ke aphilo. Tarapungarat atum dipu ahem kedam anta inki ke lapen ke sokiun ele ke rap cho hangta pipe. Athe hem me ke cho lapen ke so ke rap ta chuning rilo. Tarabre lapen non puta tarapung ke aking pakta nang chibibe. Labang so teng pulotang te MEC pobitra rong pike tarapungarat aphan ke panunga sonsi mandet loputa rata tumpen pherang ke thengno nang chethando. Bonta tarapungarat atum hithi kulat ke dam ke bang ka siksak onga joini sorkar aphan le chonghongta nanglang le deta joini tarapungarat bike association atumsi methang ka chongdat ang ibuprofen ke longatang ka chirungsi towar chisilam pondo. Dipupen Sarnong Irongpi Karbi Anglong News Channel. Ke hai nang le la tarapung towar la anake heng no nang le akive koson akisung la koson doma. Itu la pu la non ninga ring la towar ki punai tu lo tami la anti si pamina la atike la pu nin ke helu bisi dim si la jesi punta pucot nati anti si punai bang du ke bisi kuning video atike non long di tarpungarat tumbangke hitam ke bang kostu ting ke hitam si dari ken damlote bisi ke matha lo kita tuwar bang ke non hilat ke tu jene tine hilat un kita bunai tu pruite antu se joy jola dulu atike tuwar utha bang ke nutun berapa tu kita thank you so katenta nang ke Ikan nang le anake helo ko anak gel kan sinang le ke bang lo. itu ke mulut dong si bang korapo puluh tangke la puyo jari tingke la puyo jari ke log long lelu manila kitu ka chok lo bute 1-2 nombor la pusi aleng nang ardu ko dinit kini la pusi tabato Yang tu ko ancho la. yang tuge non kisu ko mating bute tarapun pen dalam ran lang ke din prepo Oh. abdon hai
nang li anong nam ke ko anton sian pom ba Di non sudah bom bang de dibuatkan harus rakyat. mane yang tu pen lang dam lo pong tan nang ga ra phan kang jin so sia ke kom su em lo he Ni lapu lo. ro lo nang li men ko son ne Dengan ke sajen korban yang hasil. Duarbagori Inkoiratrok constituency ke parlo Daihuri Government Model Hospital keter ke airpen plengsen. Duarbagori Lakhain Koiratrok constituency ke parlo Government Model Hospital Daihuri Karbi Anglong along pini pherang ke abitung atompen kahumri damahut bangso Model Hospital along ke thekpon longke Government Hospital pusetle thangna takimisen theklongle lapen ke sotum kache langdamji aphan ke dam pusitame bed puta kadoka wepen 4 piece bed bangso pen langdam pulote Government Hospital puta 3 te pin an lapen doctor ta banghini vet an hospital ke thepen lapen hem ke safa abang phupustame ave lapen pu doctor pen nang ke pachini pona teng pulotangte nili tumsi poisa ta chirungsi hajira ki pisi ke paklem lapen ke hem arlo ke ter ke rc thek ponlo lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen pusitame kelang pangkrebiason si thek ponlo lapen education em Richard tok bi pusitame kelang kachari dampuke ave panungkuk asansi thek ponlo lapen ke solet hetan chelang damji pusitame kache langji asik asonta ave lapen arlo somar atum ake sole chelang dam pusitame kisungdo athima kongtelong mate ambulance pusitame Karbi Anglong Autonomous Council pen batai loke hangbonta nang pipe puta doctor pen nang pachini dun lapen pu doctor pen kachuning ripontu cleaners pusitame claim bang ave lasi bang hini bak nonamat nang pivek nang ji puta chuning ri lapen x-ray dota machine pusitame hengno lapen ke an hospital ke thepen nurse lapen doctor bang plivet sido chotputa nang pachini dun lapen lang ki jun aphan pusitame mesen ave doctor atumta langjun movesi Daihuri alang roi kache hosi ki jun nang pusi pherang ke thengno nang che thandun lasi prabjin pen ki jun alang mesen nang pivek nang popusi doctor pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theki dinga tuma phan chuning ripon lapen staff quarter sitame mesen ave hem ke rak si ke dona lahai sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen nang lang chari nang ji puta nang thandun lapen Daithor mate Duarbagori ang kangalong sinil tumtu bima pini ada waporni tum labangso hospital achar pen kelang lang me pigato apen ahem kadok ave ki kim tirang tame mepik bon se tame labangso ahem arlo nilitum lang dam lo bed ave lapen cleaner ave lason si doktor tame emergency aphan ta kusom son le inutala dang munit ke do bang kompi ये तुम दाग आलो लुचोक लो सेतमे बांग थोम वेर अमुनीर खान का चित्तो नर्स इनुतो पेन दाग स्टाफ तुम इनुतो पेन बाहिनी दो लासी अन हॉस्पिटल के थे सेतमे अमुनीत की दो अमुनीर आवेदे लासी इमरजेंसी लदाक ते बोक ते राहे तुम यों सिकी सुनांग चिलांग बांग मेन के बांग बुलो तांग ते कुपुसोंग सिली तुम लबांग सो हॉस्पिटल लो चिपलांग जिमा इली तुम थांग दा पुथेक लासी hala bangso pharmacy arlo da munira ve lapen staff room lo anda munira ve sikupia pot ma la government sor panil tum karju kangtung lapen government sor along pen tum kachin kangtung ke la hello ahem kinang kim krang lo asitame kupia posi munit do bang den ma lapen iso ke lang adim puset le keter ke er kanglit kang thera song ti mande lo angsong be the sitame ekdom bun jabra pen chenglok bong pen chenglok la song si ekdom uma heji meme ini tuh kisun karena cepat meja dim si aku nona bangke lada bangke bang lo betul isi mat hadam lo te bimar long tuji meme ansi nili tum
operation finish ta mena hai ta